Pozvali smo doktora profesora Ognjena Milikića sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu, koji nam je rekao šta može ljude da očekuje posle posete ovog kanala. Profesore, možete početi. Gledanjem ovog kanala dobit ćete Addisonova bolest, abazija, adneksita, aerofobija, akne, akromegaliju, albinizam, alopeciju, ambliopiju, amiloidozu, anafilaktički šok, anafilaktoidnu purpuru, aneurizam, anemiju, ankilozu, anoreksiju, antraks, appendiktis, argiriju, artrit, artrozu, ascitis, astmu bronhijalnu, astmu kardijalnu, ataksiju, aterosklerozu, atreziju, atrofiju, afitaminozu, balantitis, balanopostitis, bazedovu bolest, Bachterevu bolest, Bergerovu bolest i Cenko-Kašingovu bolest, Reiterovu bolest, Raynovu bolest, Hashimotovu bolest, botulizam, bronhit, brucelozu, bubrežni kamenac, bursitis, varicelu, varici, gastritis, gastroptozu, gingivitis, glaukomu, glomerulonefritis, glossitis, gonoreju, grip, Downov sindrom, dijabetes, difteriju, dizenteriju, elefantijazu, emboliju, emfizam, endometritis, endometriozu, encefalitis, endokarditis, enteritis, enterokolitis, epididimitis, epilepsiju, epistaksis, epispadiju, ehinokokozu, zaušnjake, insult, infarkt, infekciozen endokardit, ishemičnu bolest srca, iščijas, kandidozu, karijes, kataraktu, kolitis, kalpititis, kolienteritis, kretenizam, kriptorhizam, laringitis, leukozu, lepru, limfadenit, limfogranulomatozu, litijazu, luksaciju, lupus, malariju, meningitis, mastitis, melanom, maisteniju, migrenu, miozitis, miokarditis, miokardiosklerozu, mitralnu stenozu, množenstvenu sklerozu, morbile, muškoviscidozu, meticilin, rezistentni stafylokoki aureus, osteitis, osteartitis, osteomielitis, osteoporozu, otitis, pankreatitis, paragrip, paralizu, parezu, parodontit, parodontozu, Parkinsonovu bolest, perikarditis, peritonititis, periodontitis, pielonfrit, pneumoniju, podagru, poliomijelitis, priapizam, prostatis, prokazu, ptičji grip, pulpitis, radikulit, rak debelog creva, rak kože, rak prostate, rak matočnata šijeka, rak krvi, rahitis, reumatizam, reubola, salmoneloza, sarkoidoza, sepsis, senahremu, seladenitis, jalodedohitis, jalolitijazis, silikozu, sindaktiliju, sinuit, sifilitički aorititis, šarlah, sklerodermiju, skoliozu, sor, spin, stenokardiju, sterilitet, srčanu neurozu, srčanu manu, talasemiju, tendovaginit, tetanus, tifus, tireotoksikozu, tonzilitis, trihomonazu, tuberkulozu, tularemiju, uremiju, urtikari, faringitis, flebit, flebotrombozu, hemofiliju, hepatargiju, hematemezis, hematuriju, hepatitis, herpes, hipotertoničnu bolest, hipoteroidizam, hipofizni gigantizam, hipofizni nanizam, hlamidijazu, koleru, holecistit, holecistolitis,
endometrijazis, hondritis, hondrodistrofični nanizam, šigelozu, šizofreniju, šarlah.